naciye nkagira gute kabaho nibyo bihe turimo nibyo bihe aho abandi bamugari nizo kandi ushize narabivuze ndavuga ngo dufite intambara ituremereye mureke mbabwira amakuru nta musirikare uzuraswa atari ku rugamba urumva gira uko tumaze ibihe bibi kameze neza iwacu niko batubikira abantu baravuga ngo waguye na Nairobi warashwe nta muntu uraswa atari ku rugamba kandi itegeko rya gisirikare sinakibayeho baza basiga akajorutera warashwe tubonagera n'imbere yanyu ngo ubwire abandi ngo runaka yarashwe ngo musize hariya ntibishoboka ahubwo wowe kwemera nawe ugatanga ubuzima bwawe bw'akajorutera ariko mwumve twebwe ishano dufite kajorute wacu ari mu gusa nk'umuntu ubaye ibibere ari mu kuraswa tukamuta nyuma y'umuhanda neza rutonesha akamenya amakuru ko nararashwe haduye yaranishije yarandase ariko rutoneshaho kugira ngo aze agerageze uko yondamira ngeze ku bitaro byacu nama wombi ni ugufasha ahubwo akazajana azara akazagenda komangiza n'umuryango wese wamenye ko yaguye muri kino wamenye amakuru icyo gihe turimo n'icyo kureba akajorite yacu tukayitaho tukayibwira ngo mpore haraswe uri ku rugamba kandi tukamubwira ngo urugamba imbere tuzotsinda tuzubwira akajorite ko mwanziza uzumubwira ko imbere bimeze neza nubwo warashweho umuradu yatsinzwe tumubwira ngo humura nubwo bakurashe komeza uzokira kandi kumenyesheje amakuru ko waduhitwaye isubije inyuma amen ariko amiga bishop runaka yarayigishije ukaza usanga afite abaforowazi 14 isi sinakanyunyuzwa ariko ntiyo guhaza kweli amiga yacu ntiyorebwa arebwe ngo agire arebwa mwiragwereka ariko nibavuga ngo hari video y'umugore wambaye ubusa irarebwa n'ibihumbi 19 mu masaha ariko nibikubita igaraye baye muri Shanghai sange karareba abantu batanga komanteri mwe ngwame naho ya video isi nikimeze abantu bafite inyota y'ibisisi ariko inyota yo gushaka iby'Imana irabuze abantu bafite inyota yo kurangiza amaso yabo kararangiza iby'isi ariko kurangiza iby'ubwami bw'ijuru biri kure mbabwiye n'ukuri namwe mugende mu gihe ugenda ureba amanyambwe ukuntu aza kurikira urebe aho bavuze ngo runaka pasiteri Bigabo abwirije urebe ariko nibavuga ngo hari umukobwa w'Inyamavira wagize gukina usanga uwo muri Australia yabimenye mbere yawe kandi ari wowe utuye Inyamavira dunia inatusumbua sana ima iduheze kubera isi citegerezo amen itwambika imbaraga kayibaga n'abana ba Yesu ntiyohinduka mwene wanyu we yohinduka ariko Yesu ntiyohinduka ujya mugabo wagiye kureba ujya wundi wazahinduka no kucyayi cyambaho ariko Yesu yabivuze Moses uje wirinda mu kumuvogera niba ari umusore akaba yubaha Imana yawe we kumusuzugura ngo wondana mibereko afite ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene uwo
kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Nta muvumo wamufata yewe, kuko nta n'umuntu uje umuvuga nabi, kuko n'ubigerageje wese ntaguka neza we. Ntibizoshoboka gusubara uca ubwana bukarara buri kumenya impamvu babana mu gukura bajya kuvuza umugaragu w'Imana. Umuvumo wamufata we, burya nta n'umuntu uje umuvuga nabi we, kuko n'ubigerageje wese ntaguka neza. Ijambo ry'Imana rifite kubera isi icitegererezo, cyangwa kubera abantu icitegererezo. Iri jambo Pawulo yarivuze aribwira Tito, arongera yaribwiye Timoteyo, nawe yaramubwiye ngo Timoteyo ntiyakagire uhinyuza ubusore bwawe. Aramubwira nawe ngo mu busore bwawe uzoba icitegererezo. Amubwira nawe amagambo, aramubwira ngo ntukavuge ntukagire gute kugira ngo utabera abantu ikibazo, uzoba icitegererezo. Arongera hano aragaruka aribwira Tito impamvu yarabwiye Timoteyo kubera abantu icitegererezo. Cyari ikibazo Timoteyo yari afite cy'uko yari afashwe inshingano zo kuyobora itorero, ari mutoya, ateneje imyaka, adafite umugore. Aramubwira ngo mu busore bwawe bo gusuzuma, nta jambo wogira imbere y'abagabo bubatse, tiwoyobora abagabo bubatse ngo bikunde, ariko igusa icyo bitunga bigatungana neza, nuko babera icitegererezo. Tito nawe ikibazo yari afite, Tito ngo yari afite ikibazo cy'uko Pawulo yari yamujanye i Kirete kuyobora itorero, ariko ngo amujana Tito ari umunyamahanga, abayuda batamwe. Aramubwira ngo tibishoboka kuko abayuda bashobora kukwemera uri umunyamahanga, ariko ikizotuma abayuda baca bugufi bakemera bakayoboka kugeza ubwo bikungana neza, nuko uzobabera icitegererezo. Mwumve mbabwiye, isi ya none turimo iragoye cyane. Ubushize naganirije abantu ijambo twari turi kumwe, baganiriza ijambo rivuga ngo isi kiradushaka impamvu. Dufite isi n'abatuye isi, ariko twebwe abamenye umwami Yesu Kristo tugomba kubabera iki icitegererezo. Abantu ko barashaka abandi impamvu, umuntu ari mu kwicara akarema hundi impamvu, umuntu ari mu kwicara akarema hundi urubanza, umuntu ari mu kwicara akarema hundi ikibazo, umuntu ari mu kwicara agakenera kumva amakuru y'uko bumvugana, akicara neza kumva icyo munezeza, nuko yo kumva inkuru yagwirekame, akicara kumva umutima we uranezerewe, akaba yovuga kandi ukabona karabivuga n'ibyishimo. Umwumva igihe tugezemo ni igihe ubundi cyo kubabazwa n'ibibi, tugishimira ibyiza bya bagenzi bacu, ariko aho isi tugejeje urimo kwishimira ibibi tukababazwa n'ibyiza. Haramubwira ngo ugerageze uko ushoboye kose Tito we, aba bayuda ngo uzababera icitegererezo. Aramubwira ngo habe no mu magambo yawe, ngo uzofe kuvuga amagambo tugafe kuvuga, utazogira umunsi wo hubuka ukavuga ijambo ritari ryo. Uzogenzura amagambo ugiye kuvuga, ngo kugeza ubwo ababisha b'abayuda abanzi bawe bazogushakaho impamvu bakagira gute, bakayibura. Tugomba kubera abantu icitegererezo, uburyo Kayori nicaraho ikanyiga ikabura icindegaho. Bibiliya zitubwira ngo baraterana ku bwa Daniyeli, ngo bashakisha impamvu babona kuri Daniyeli, ngo barayibura. Bahamagaza umwami ngo baramubwira ngo nkeretse dushaka impamvu mu mategeko y'Imana yande ya Daniyeli. Ngo ariko twebwe hano ikosa twagize gute, twari busa. Ugomba kwitwara neza
buryo bicara bagashakisha ikosa ryawe bakaribura, kuko isi tukiri mu isi hano kiraduhiga impamvu, kiraduhiga. Zanza nabwiriza utafashijwe akavuga ngo navuze rino jambo, narigira gutya ngo nari nambaye nabi, utavuze ngo nari nambaye nabi ngo natwaye umwanya. Izigene ishakisha waburi cyavuga ngo yaririnze, niko bisa bine. Ariko ugomba gukora buryo bashaka icyo bakagute bakakibura, bakakibura. Ingendo yawe, imvugo yawe, ibikorwa byawe bikabera abandi icyitegererezo muri iyi si ya nyuma turimo, muri iyi si igoye, mu minsi ya nyuma ikakaye. Bibiliya izitubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazagwa bave mu byizero. Timoteyo igice cya 4, mu minsi ya nyuma ngo abantu bazagwa bave mu byizero, abantu bazotima kandi twababonaga mu Mana, twabarangizaga mu Mana, bazotimana bayireke. Nizo bihe turimo bigoye, niyo mpamvu umwuka wera atakicemerwa hagati mu mitima y'abantu. Ngo buri umuntu tuzi abera ngo amandiko azavuga amakuru ngo abyumve bishoboka. Kandi babwiye ubushize hano nababwiye kuko niya magambo Yesu yari kwagirananira na Nikodemu Yohana 3, aramubwira ngo ikizagwa n'umubiri n'umubiri, ikizagwa n'umwuka naco n'umwuka. Ikosa dufite n'intambara zikomeranye nukubasobanurira uzumwuka mufite umubiri, mufite kuzobyumva. Uheze Imana icyubahiro. Haleluya! Niko bimeze. Mureke muri bino bihe binyo bya nyuma turimo, ibihe bigoye, ibihe isi itadukeneye, ibihe isi itadukeneye. Isi ntikeneye abaririmbyi b'umwuka, isi ntikeneye abayumbe b'umwuka, isi ntikeneye abapasiteri b'umwuka, isi ntikeneye abagabo b'umwuka n'abagore b'umwuka. Isi ikeneye abanyamubiri. Tugomba kubera abantu icyitegererezo, kubera kuko turi abanyamwuka. Abisi bakadushakaho impamvu bakagira gute bakayibura. Yararusha aramubwira ngo Tito, ngo habe no mu mirire yawe, no mu mirire, ngo nuhagera ukabona indyo ushaka kurya siyo bakunda, ngo uzohindura imbwa. Usanga bakunda umutsima wowe utawukunda, uzemera urye impamvu zo kugira gute utababangamije. Umugambi w'Imana karimbo kanje munishe yasiziba, wibuke Faraho umwami w'Egiputa we, wibuke Faraho umwami w'Egiputa, akwatagize mengo yitangire umugambi, waramuhitanye umukuraho n'ingabo. Ababibonye bose bubaha Imana yo mw'ijuru, ababyumvise bati niyo Mana ihambaye. Wibuke Faraho we umwami w'Egiputa, wibuke Faraho we umwami w'Egiputa, takwatagize mengo yitangire umugambi, waramuhitanye umukuraho n'ingabo. Ababibonye bose bubaha Imana yo mw'ijuru, ababyumvise bati niyo Mana ihambaye. Mwene data ufite umugambi w'Imana, mwene data ufite umugambi w'Imana, ubamita ushobora kwitangira umugambi, urahagaze iteka kugira ngo usohore. Haleluya! Kubishitegererezo aho ushobora kwitambika umugambi w'Imana, umugambi w'Imana. Mwene data ufite umugambi w'Imana we, mubamita ushobora kwitangira umugambi, urahagaze iteka kugira ngo usohore we. Mubamita ushobora kwitangira umugambi we, urahagaze iteka kugira ngo usohore. Haleluya! Kubishitegererezo imyamba
imyambarire yawe n'ibibangamiye abandi uzuyikuraho, imivugire yawe, imiterere yawe, kubaho ukabera abandi icyitegererezo. Isi ntikeneye mwuka wera, isi ntikeneye mwuka wera, isi ikeneye ibyayo bisa n'ibyayo. Uko bimeze kandi hamwe tuza twirenganya turi w'abantu, turi w'abantu. Isuku yasize abwiye intumwa wagiye kubateguriraho aho tuzaba, hasi iwacu. Reka na zino ntambara duhura nazo nuko turi w'abandi, turi ku butaka bw'abandi, kugira umuntu wese utari iwabo bize bimubangamiye. Impamvu isi yacu narabibabwiye ubushize, nababwiye ijambo rivuga ngo dufite intambara ikomeye kandi turembeje, nuko isi yinjiye mu itorero kandi ishaka guhindura itorero ngo rigire nk'uko isi rigomba gusa. Nugo rubanza dufite, niyo ntambara dufite. Isi yaraje bayiheza intebe, bayiha mikoro, bayiheza ibintu byose, kirahindura itorero ngo rise nuko isi igomba gusa. Iyo twatujemo mu myaka iri imbere, ndaparitse imodoka nusizoza mbona gato cyane, tukazoza kabona nashaka bari umunebwe warayiriya muri Econia iriya ufite ifaranga iriya gusa, ariko igitondo nabyuka naguca ifaranga agatuta sokaba iriya muri Cadillac iriya kazarara Dubai, ariko gusa azubira indege iramutura hano saa 8. Wamagara kiraya akambwira ngo urinde, warundi muvuga butumwa twavuganye, ufite ubuzumubiri ariko udafite iby'umwuka. Dunia imeharibika sana, na vyote vimoe vimebadilika, na kuinulia mikono yangu, najiombea taifa langu, na kusihi usikae mbali na sisi, kwani wewe ni kimbilio letu. Uwarehemu watu wako Baba, dunia hii inatusumbua sana, kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyetu, kimbilio letu ni wewe, kimbilio la vizazi vyetu. Haleluya! Bwana sifiwe! Kimbilio letu ni wewe Baba, dunia hii inatusumbua. Bima la kasimweli bwa tolo mbanda ya kasome, dunia hii inatusumbua sana. Imana yo mwijuru itabara itorero ryawe. Abakuku yaranditse ku gice cya 3 umurongo wa 2 aravuga ngo Mana we, numvise ngo inkuru zawe zintera ubwoba. Aravuga ngo Mana, guhembura umurimo yawe muri iyi myaka yanyu, hembura umurimo wawe ngo muri iyi myaka ya nyuma. Aravuga ngo uhembura umurimo wawe Mana we, ngo mu burakari wibuke kubabarira Mana, ariko uhembura umurimo wawe, wongera ugarurira umurimo wawe agaciro. Imbaraga za mwuka wera zongere zikore. Timuri mukubona ku isi umuntu ari mukwama yicara kamapinga mwuka wera gutya kandi agashikikirwa n'isi yose. Ikiganiro gihakana kuko hataba mwuka wera, hatabaho bikine biki, kikama gikurikiranwa n'ibihumbi 8. Ariko amiga bishop runaka yarayigishije, ukazusanga afite abafollowers 14. Isi sinakanyunyuzwa, ariko ntiyo guhaza kweli. Amiga yacu ntiyorebwa, arebwe ngo agire, arebwa mwiragwereka. Ariko nibavuga ngo hari video y'umugore wambaye ubusa, irarebwa n'ibihumbi 19 mu masaha. Ariko nibikubita igaraye baye muri Shanghai, usange karareba abantu batanga komanteri mwe kwame, naho ya video isi
inyota y'iby'isi ariko inyota yo gushaka iby'Imana irabuze. Abantu bafite inyota yo kurangiza amaso yabo kararangiza iby'isi ariko kurangiza iby'ubwami bw'ijuru biri kure. Mbabwiye n'ukuri namwe mugende mu gihe ugenda ureba amanyambwe ukuntu aza kurikira. Urebe aho bavuze ngo runaka pasiteri Bigabo abwirije urebe ariko nibavuga ngo hari umukobwa w'Inyamavira wagize gukina uzi usanga uwo muri Australia yabimenye mbere yawe kandi ari wowe utuye Inyamavira. Dunia inatusumbua sana. Ima iduheze kubera isi cyitegererezo. Amen. Itwambika imbaraga ababisha bacu badushaka impamvu bayibure. Isi kandi iri mu gukenera impamvu kuri twe. Ni twebwe ikeneye tikeneye abari hanze basa nayo. Ikeneye twebwe twamenye Imana kubera kuko imigenderere yacu ni yabo ndiguye. Basa bakenera ngo duse nuko basa. Aramubwira ngo tituwe babera icyitegererezo papa, babera icyitegererezo nta yandi makuru. Mu banyu bakorara aho abanyu bananiwe niho ugomba kubera bakorara icyitegererezo. Aho abanyu bakorari bagumunsi niho wowe ugomba kubera icyitegererezo. Aho abagore bananiranye n'abagabo niho wowe ugomba kubera icyitegererezo. Aho abapapa banze niho wowe ugomba kubera icyitegererezo. Wamuririmbye niko yavuze ngo aho benshi baciye bagapfa ngo niyo jonje naciye nkagira gute kabaho. Nibyo bihe turimo, nibyo bihe aho abandi bamugari nizo ka ushize narabivuze ndavuga ngo dufite intambara ituremereye. Mureke mbabwira amakuru ka musirikare uzuraswa atari ku rugamba. Urumvagira ko tumaze ibihe bibi kameze neza iwacu ariko batubikira abantu baravuga ngo wagure na Nairobi warashwe. Hano muri systeme y'umwuka ikuga nta muntu uzuraswa atari ku rugamba kandi itegeko rya gisirikare sinakibaye baza basiga akajorite warashwe. Tubonagera n'imbere yanyu ngo ubwira abandi ngo runaka yarashwe ngo musize hariya. Ntibishoboka. Ahubwo wowe kwemera nawe ugatanga ubuzima bwawe kubw'akajorite yawe. Ariko mwumve twe bishano dufite akajorite wacu ari mu kusa nk'umuntu urwaye ibibere, ari mu kuraswa tukamuta nyuma y'umuhanda. Neza rutonesha akamenya amakuru ko nararashwe haduye yaranishije yarandase ariko rutoneshaho kugira ngo aze agerageze uko yondamira ngeze ku bitaro byacu n'amahombi n'ugufasha. Ahubwo gufata kazajanye azara akazagenda komanga izu n'umuryango wese wamenye ko yavuye muri kino wamenye amakuru. Icyo gihe turimo nicyo kureba akajorite yacu tukayitaho tukayibwira ngo mpore harasukuri ku rugamba kandi tukamubwira ngo urugamba imbere tuzotsinda. Tuzubwira akajorite ko mwanziza uzumubwira ko imbere bimeze neza nubwo warashweho umuradu yatsinze. Tuzumubwira ngo humura nubwo bakurashe komeza uzokira kandi kumenyesheje amakuru ko waduye twayisubije inyuma. Amen. Komera kirayiwe nubwo warashwe ariko umuradu twayisubije inyuma. Yari iremereye cyane ariko twayisubije twayicaginze twayikubise hirya. Wacha kongera kisubiza miki tukamusengera tukamusabira tukamwunga tukamugaburira tukamwambika tukamubwira ngo komera. Ariko Satani araduteye kandi atwishijemo twebwe akajorite yacu turi mu kwihorereza. Turi mu
ugasanga umuntu agihumeka ariko mayitamwisha akaba ari twe tumwica ugasanga ucya mayi yamusize akiri muzima ariko twe twamugeraho akaba ari twe tumurangiza utihanganira integeke za mugenzi wawe turi mu isi aho yanyereye nawe wogira gute wahanyerera aho yakuye nawe wogira gute uhagwa Kristo niko yavuze aravuze ngo winyishima yewe aproni we winyishima hejuru iyo nguye mbamzutse nta kindi kuriye nuko yarazi ko byiringiro ari ruhande rwe nuko yarazi ko mwivu byabwize ngo havuyemo iki byiringiro nuko yarazi kuko wa munsi yari mu nyanja aracakira byiringira gufata ukuboko aramuzamura iyo nguye mbamzutse kubera iki mazi kuko nova hasi igitondo n'umugoroba tonesha nakunda zomuzamura igitondo n'umugoroba kirayi bisanga Moise kugira gute zomuzamura iyo nguye mbagize bamzutse namenye makuru ya Apostle yara ngomba kumuzutsa akakubwira ngo kuraje papa komera warashwe kubera kuko wari uri imbere waguye muri ambushi kandi niko ambushi ntawe uzumenya yigeze sinawe muzo ariko atuyitwa musinzi Abana muri network y'ijuru tugira intambara amanywa n'ijoro tugomba gucaginga tugira intambara ko turagwanira nk'isitari yacu ababisi aha ni wabo barahazi abantu bose baje ku rugamba kugwanira aho batazi birabacanga natwe aba bamaze kumenya utuyeri n'utuyira hangi wa mukobwa adui wao nujya muzamusha nujya muzamukora mwambe yaravuze ngo adui wa kwanza ni ule wanyumbani kwako bira niko sivuga ngo bantu bazobana mu nzara babiri batumvikana ngo batanu bazobana mu nzu bataramukanye ibihe niko bizaba bimeze n'ubu nyine niko bimeze abantu kumugusanga bagasangira ameza ariko batosangira ibiryo bisanzwe ariko nishano nabi nishano nosangira umuntu funguro gera tutosangira inkoko akaza bagira isode kubera ko revera ari ugiye kubaheza ifunguro akaza ategereza ngo runaka aje kwifata ngo ave kandi nawe akarijana yo mushinya akayifata runaka yamutanze nageze ahantu bamusanga amezi 5 ngo batanga ifunguro bagize ibibazo pastor barashwanye bagira ibibazo maze amezi 5 gutanga ifunguro gera inzara ntizobica ko ibiribwa ngo mujye batera imbaraga kandi uko muteranye muzamuzima uko mumaze amezi 5 mutibuka Yesu none muzamutera nabo niba mutibuka Yesu muzamutera nabo ngo ya abapasiteri babiri bari barashwanye uyu yavuga ngo aratanga amezi abuyu bakavuga ngo zibayango aho uyu nawe yavuga ngo arayategura abuyu nawe bakavuga ngo zibayango sanga abakristo bwakirabisha how kusimaza shika muanje nkayugura nkaya zanze byako damu ya Yesu mundo tukoleka n'umuntu sari ari umubiri ariko ukaneza wamanutse aje kugira muanje najanye zuki tumwibuke Yesu rekanga uko pastor bontera amacu murekera aho ngaho ariko neza yo mugabitanze ezamu manura neza n'ushana ababwira ngo uzabana wakore we mudiyakoni muri no parwasi kawushimira kawumanya asuka misoda maze kayisenga kawaba imwe amaraso jumu uzohura n'imyuka abana abanyakenya ibiki iriya amaraso akomeza bari kandi genera umuntu ibi mukwiye mugiye cyayo imana ya ai n'umugenga w'ibihe imenya byo mana we bitarabaho yoyo kandi ngenera delasia umuntu wese ibi mukwiye mugiye kandi we
umuntu we ibimukwiye Imana yacu Imana yacu umugenga w'ibihe imenya byose ntibikana ababaho kandi igerera umuntu wese ibimukwiye kandi we kandi igerera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umugenda w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igera umuntu kandi yewe kandi igerera umuntu wese Imana yacu n'umugenda w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igerera umuntu wese kubera abandi ishitegererezo Imana yacu ngo n'umugenga w'ibihe n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igerera umuntu wese Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho tubera isi cyitegererezo isi dushake itubure iki ni igihe mu bihe bya nyuma ikomeye bikakaye cyo kubera isi icyitegererezo kubera abandi icyitegererezo kubera abandi icyitegererezo wa musore wa mukobwa we wa mupapa we wa mama we iki ni igihe cyo kubera abandi icyitegererezo Moise bagashaka impamvu bakayibura nta kindi Tito cyotuma ubana n'aba bayuda kugira ngo bakubahe mu mico yabo ntibemera umunyamahanga ntibokorana nabo ariko kubera gusa mwuka wera ari wo wakuzanye hano n'imbaraga z'Imana da ikintu gususa ni ukubera bano bayuda icyitegererezo mu migenderere yaho mu majambo yaho mu bikorwa zaho ikintu cyose uzobona gishaka kubimbogamiza uzoguhindira icyitegererezo kuri Amen. Bashaka impamvu bayibure kweli ababisha dufite abanzi kuri twe bagomba gushaka impamvu bakazigira kute bakazibura atukuze sana bagomba gushaka impamvu bakazibura bakaza bacekinga kuri we kubera ko isi ikeneye ibisa n'ibisakuza niko bimeze isi ikeneye ibisa n'ibifite intambara isi ntikeneye iby'amahoro isi ikeneye ibisa n'ibyo guhangana isi ikeneye Bibiliya ivuga ngo mubane ngo mubane n'abantu bose amahoro ariko isi ikeneye ko tutabana amahoro isi ikeneye ko umuturanyi atumvikana n'undi
isi ikeneye ko abavandimwe batumvikana, isi ikeneye ko ababyeyi badasabana n'abana babo, isi ikeneye ko twicarana mu ikanisa ariko tutora mu kayi. Isi ikeneye ko mbahagarara imbere ariko mutankunze. Ni kwisi shaka bose tukajyajya no gusa mwisi tukama tugira na gucyo gusa twahura ngo ndagukunda pi nizo ku mubiri ariko ku mutima tabihaba no kugira gusa ngo utambuke. Ni kwisi ikeneye umusaza Serende yaravuze ngo unuzozugira nabi ngusubigira ngo abantu babimenye cyane kugira ngo bugire gute kuba guhunga ibibazo zakurangiza amabiro. Bitabeye turimo kabisa. Nugira nabi nanone bikore nanone n'abandi bazamenya amakuru bahunga. Ako nugira neza, gira neza n'abantu babimenye. Bibirize vuga ngo ineza y'umuntu nizi mutera gukundwa. Sugira neza ngo kayisangiye ugiye. Ibicitegererezo bagenzi. Torero ry'Imana ryo mu minsi ya nyuma, ryo mu minsi igoye, ryo mu minsi iruhije, ryo mu minsi ikakaye, ryo mu minsi irembeje, mugerageze kubera abandi icitegererezo kugira ngo Kristo naza aso dusange turi basi. Isi kiradushaka kudukundwa, isi kiradushaka izotuma tutabagwa mu gitabo cy'ubugingo. Isi kirakenera izotuma niyo mpamvu mubona iby'isi bizamutse kuruta iby'ijuru. Ariko nta munsi Satani azayikunguza, ariko nta munsi aratsinda, iteka ryose yaratsinzwe. Akagerageza gukorera ikintu cyotuma isi itigita igasara ikavuga, ariko buri gihe cyose kuri finale azatsinda. Umugabo uzukina ariko yaje kugera finale zaramunani, iteka ryose ahorana gutsindwa, yaratsinze. Ariko wamenye Yesu Kristo umutsinzi, umutsinzi buri gihe ahora akagambirira akavuga ngo guyereka, akavuga ngo Moses, akavuga ngo runaka ntakagere kuri biri, tukabigeraho tugatambuka tugafata ibindi kubera ko Yesu niwe mutsinzi, Satani yaratsinzwe. Kubera ko umuntu atifuza undi byiza akaba yokumva niko ibicoba kuri we n'ikintu bicubiwe icuza usanga ntukifuza undi muntu uzonezezwe n'ibyiza bya mugenzi wawe. Niba Joshua amerewe neza, shima Imana mufatikanye na Joshua, kubera ko ejo ni wewe. Umuntu umwe yaravuze ngo usinzi ikintu ucoba kuri kwiyereka uco imisi yose ndi muharaka. Ucoba ucotuma tukwereka ngo akamba mu Rwanda. Kuri wowe ubishakisha ukagerageza ukaja no mu isoko ukagura, ariko ntibikora kubera ko umugambi w'Imana urahagaze iteka kugira ngo usohore. Abisi bonti tibzokunda itoroshi ya Yesu niba ariyo yancanyeho sama wewe musoko si bateri ro naye ni bateri ho rifu sisoraga ngo imvura yawe aye bari kibi ngo sora ndinjiza aya kamera itoroshi gucya sama wewe kuri wewe mukani wacu ya wewe so kitare ma abantu bakora itoroshi kamara kwezi itoroshi ya Yesu iyo kwanga kwinjiza rifu habaye kibi icanye mu wawe abe niya abantu bahaguruka bakazinya, abandi bakahaguruka bakazinya, izozima ifite no kuzi kubera ko kuya Yesu izigwishina umwana w'umuntu ko bamwicaza bamukuri icyayi na capati bahindura ibitekerezo. Aya Yesu ndaza ga capati ndaza ngucya umugabo windukira imbere ya chipusi. Aya haguze umuntu umugabo ujya chipusi agahinduka ku gitekerezo yarafite bazimu gusa n'amapera. Abandi umwigira inama simeze gute Imana sumuntu kwibeshewe umwana w'umuntu ngo yicuze nta munsi n'umwe yigeze ibura ukwigira we
agishobora kuyiyindisha umushinga bizoshoboka abi niyoza ni ihene shosho ukayibaga n'abana bawe Yesu ndiyohinduka ujya mwene wanyu we yohinduka ariko Yesu we ndiyohinduka ujya mugabo wagiye kureba ujya wundi wazahinduka no kucyayi cyambaho ariko Yesu yabivuze Moses uje wirinda mu kumuvogera niba ari umusore akaba yubaha Imana yawe we kumusuzugura ngo wondana mibereko afite ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene uwo kuko ababariwe ibicuruze nta muvumo wamufata yewe kuko nta n'umuntu uje umuvuga nabi kuko nubigerageje wese ntabwo neza we bizoshoboka gusubara uca ubwana bukarara buri kumenya impamvu abantu mu gukura bajya kuvuza umugaragu w'Imana umuvumo wamufata we ujya nta n'umuntu uje umuvuga nabi we kuko nubigerageje wese ntabwo neza ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene nk'uwo kuko aba yarababariwe ibicu ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene nk'uwo kuko aba yarababariwe ibicu ujya nta n'umuntu uje umuvuga nabi ye kuko nubigerageje wese ntabwo balombra bimilima niba ari umusore akaba yubaha Imana yawe we kumusuzugura ngo wongana mibereko afiteho ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene nk'uwo kuko aba yarababariwe ibicu niba umusore aba niyo yoza n'ivata rishyitse aba niyo yoza gusa atunze Yesu uzotinya umugabo utunze Yesu tugatinya abafite randiroba tugatinya abafite amapiloti agerekeranyije tutazi iyo baho ariko rero tubona agahungu gusa gacafuye kamenye Yesu uzogahungurira ibirato nubona agakobwa kagira ikanzu rimwe gusa kagira ikanzu rimwe naryo rihora ku atayeri hano ryacitse ariko uzirinde kukavogera tuzaho kaza karara nubona guyereka nubona ubona uko umurusha ariko atanze uza wirinda kumuvogera ari umugabo yamenye wa mugore nubona umugore arakurusha Imana uzitonde uzomurusha ibitenge umurushe n'abana umurushe n'umuryango ukomeye ariko ibindi ho tuzopima nuwamenye Imana ngo rifite umukiranutsi bene ku aravuga ngo uje wirinda kumuvogera apana kwinjira mu buzima bwe apana gusa kuvogera muzagwire ubukoze mu ijisho ry'imbone y'Imana apana kuvogera muza oya ariko mbibwira abantu ejo bundi nawe ariko nsoma igitabo cya Yeremiya Imana ngo ibwira Yeremiya iramubwira ngo kubera ukuntu wangoreye ngo mu bihe bigoye ngo ndasaba uzapfa udashatse Imana yubwira ngo uzapfa udashatse kubera ko uhogira urubyaro rwawe rwandagara no babaramenya niyo mugabo wahanuye mu gihe gikomeye gikakaye Imana yamubwira ngo kubera ukuntu wangoreye kuko ndabona ko uzara ukaza kukwandavura no babaramenya nuko reka ngujane gusa kugera umukazi w'Imana tugomba kuba icyitegererezo mu gihe isi idashaka ko tubibera icyitegererezo tukaba icyitegererezo ikadushaka impamvu ikayibura ijambo ry'Imana rituganze amen hallelujah wow amashyi menshi cyane bavande asandi mukozi w'Imana Imana iguheze umugisha mwinshi aratugaburiye apotre Rwiyereka uko akana ko mbamwita kazozana intambara
kumva mvuga ngo apotre rwiyereka muzozumva bizozani ariko no bisobanura Imana iguheza umugisha. Ijambo ry'Imana rizari mwita umukiranutsi bena kandi ngo uza wirinda kugira gute kumuvoge bene da mureke isi tubureho impamvu kakuriya Daniyeli barayibuze baraterana ibisonga by'umwami n'abanyamategeko n'abandi bose bazi bohimbira umuntu motife bakandika mu nkiko kuri uyu mucamanza yakeneye kugushirishamwo hare